aha ni hamwe mu hantu hambere mu isi hakorerwa ibikorwa byinshi bitemewe n'amategeko. Ibi bikorwa n'amamiliyoni y'abantu bihishe munsi y'ibiti birebire biri muri ishyamba ry'inzitane. Ibi kandi bituma abasaga miliyoni ebyiri babuza uburenganzira bwabo kuko bafatirwaho imbunda bagakoreshwa imirimo y'agahato imeze nk'ubucakara. Iri ni ishyamba kimeza rya Congo, Congo Rainforest. Aha hacukurwa toni zisaga 150 z'amabuye y'agaciro, harimo zahabu, diyama, kopa, kobalite, coltan ndetse n'andi menshi cyane tutabagiye n'amabuye akoresha amashanyarazi. Byose kandi bihita bijyanwa hose mu isi mu duce tugize isi nk'uko bigenda kuri ibyo biti twavuze mu kiganiro cy'ubushize. Byaba ibi bikorwa bitemewe byo gutema ibiti mu buryo butemewe n'amategeko ndetse n'ibingi byo gucukura amabuye y'agaciro, byose n'ibikorwa byangiza iri shyamba, kandi nyamara rifatwa nk'ibibaha bya Afurika kuko ribaye ridahari sinzi uko twabaho n'ubushyuhe muri Afurika. Iri shyamba nawe bikubwa inkuru by'ibidasanzwe ribamo kuva ku bwicanyi, gucura imigambi mibisha, amarozi, ihonyorwa ry'uburenganzira bwa muntu, ibinyabuzima bidasanzwe, byose bimaze ibinyejana by'imyaka muri iri shyamba. Mu kiganiro giheruka twaganiye kuri byinshi bibarizwa muri iri shyamba rya Congo, birimo inyamaswa, ibiti bihenze cyane bingahinga agaciro ka zahabu, ubwoko bw'abasangwa butaka basangwa muri iri shyamba ndetse n'ibindi bidasanzwe. Gusa nanone ntabwo twari kuvuga ngo tubirangize byose, ari nayo mpamvu twabategura igice cya kabiri nk'uko mwabidusabye muri comment mw'icyo kiganiro. Uri wowe rero utararebye icyo kiganiro, link iri muri description cyangwa muri comment ya mbere. Uyu ni umuyoboro mugari w'ibyegeranyo wa Canada Official. Muri video ngiye kugutembereza ishyamba ry'inzitane rya Congo, Congo Rainforest. Iri shyamba rikaba rivugwamo ubucuraguzi n'ubupfumu. Turaza kubika amacupa maze twegura inyandiko dusesengura mu buryo bwihariye, ariko ibyo utigeze ubwirwa na rimwe uza gucika isegonda rimwe ryonyine ni ukunyagwa zigahera. Njye nyitwa Wakanda. Niba ari ubwa mbere ugeze hano, ibuka gukanda like, ukore subscribe, ufungure inzogera kugira byose byiza biri hano bitazigera bigucika. Murakaza neza mu buturo bw'ishyamba riteye ubwoba ndetse rikaba isoko ya za trillion nyinshi z'amadolari ya Amerika, dore ko nta rindi shyamba ryagereranywa naryo kuri iyi ngingo. Ahenshi mu bushorishori mu biti bw'iri shyamba hari ibinyugunyugu bidasanzwe. Ibinyugunyugu by'uburozi biba bitembera muri iri shyamba hirya no hino mu ntara zitandukanye ry'iri shyamba nka Ituri, Kahuzi-Biega mu burasirazuba bw'iri shyamba. Aha kandi ni hafi ku mupaka uhuza igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo ndetse n'igihugu cy'u Rwanda. Ibyo binyugunyugu kandi bisangwa muri Virunga National Park, hamwe twagarutseho mu kiganiro cy'ubushize ko hatuye ingagi. Muri make ni henshi cyane ushobora gusanga ibinyugunyugu by'uburozi. Iki kinyugunyugu cyitwa African Giant Swallowtail, nicyo kinyugunyugu cya mbere hano mu isi, hamwe n'uburebure bwa santimetero 25 kuva ku ibara rimwe ujya ku rindi. Ibi binyugunyugu bikunda kwibera hejuru mu biti mu bushorishori bw'iri shyamba, kubera ko ibi binyugunyugu bizi kuguruka, niyo mpamvu bikwirakwiye mu iri shyamba rya Congo ryose. Byumvikane ko bitari mu iri shyamba rya Congo gusa, ahubwo biri mu bihugu byinshi bigiye bitandukanye. Ibi binyugunyugu by'uburozi bikaba bigera mu bihugu nka Congo Brazzaville, Cameroon hamwe na Gabon. Giant Swallowtail ni ibinyugunyugu byibitseho ubumara byica n'inyamaswa zose zashaka kubyirahira bishaka kubirya. Nkaho ibyo bidahagije, iki kinyugunyugu gitanze inyamaswa kikayiruma, iyi nyamaswa nabwo irapfa. Nk'uko tubizi, kugira ikinyugunyugu kiba ikinyugunyugu ni uko kibanza kuba ikinyabwoya. Bityo rero mu gihe kiba kikiri ikinyabwoya, kirya ibiti birimo uburozi kibizi neza kugira ngo kibashe kwirinda. Giant Swallowtail biba bifite amabara meza ku buryo bishobora kugushuka, wagifataho naho bidatinze ugahita upfa. Mu bice by'iburengerazuba bw'ishyamba rya Congo, hafi y'umurwa mukuru wa Kinshasa, aha ni mu misozi miremire ya Ngaliema ndetse hakaba no hafi y'igishanga cya Tumbagirimi Ndombe. Hakunda no kuba inyamaswa z'inzabyatsi cyane. Ni ahantu hakunda gushyuha byahebuje, hakaba inzoka z'ubwoko butandukanye. Ibi bikaba umwihariko w'ishyamba rya Congo. Hari inzoka zitwa Gabon Vipers, ni zimwe mu nzoka ndende muri iri shyamba rya Congo. Inzoka muri ubu bwoko nkuru iba ifite uburebure bungana na metero 1 na santimetero 60. Izi nzoka rero za Gabon Vipers ni inzoka zigira ubukana kurenza izindi zibarizwa muri ishyamba rya Congo. Mu murwa mukuru wa Congo ari we Kinshasa ndetse n'inkengero zabo ni ahantu haba cyane abantu baba botsa, bagatogosa ndetse bakanakaranga bufiriti inzoka zo mu bwoko butandukanye, harimo nk'ubwoko nka Loken Penton, Green Mambas ndetse n'izindi zigiye zitandukanye. Ariko muri ibyo byose ntawe ugitinyuka kurya inzoka mu bwoko bwa Gabon Vipers kuko uburozi bwayo burenze izindi nzoka zose ku isi nzima dutuye. Muri iri shyamba rero izi nyamaswa ziba zirya utunyamaswa dutandukanye turimo imbeba, udukwavu, udukende duto, imiserebanya n'utundi dusimba tugiye dutandukanye.
aho zibera ibitangaza izi nzoka za Gabriel Vipers ntabwo zitera amagi nk'uko bigenda ku zindi nzoka. Gahunda yazo aba ari uguhaka ubundi zikabyara, ibyana byazo bigahita bitangira kurya utwo tunyamaswa. Mu busanzwe mu bice byo mu misozi no mu bishanga hakunda kwibera inyamaswa zitandukanye z'inzabyatsi intone nini. Izi nyamaswa zigakunda kwirishiriza ubwatsi butoshye bukunda kwibera mu nkengero z'iri shyamba, zigashoka kandi zigiye kwinywera amazi. Mu bice nk'ibyo rero byo muri iri shyamba niho wasanga inyamaswa nyinshi zigiye zitandukanye, ziba ari inyamaswa nyinshi z'amoko agiye atandukanye, ariko nanone nta nimwe bihanganira kunywa amazi kuko babizi ko nta nimwe itakeneye, hiyongera ko zose aba ari imbyabyatsi. Muri iri shyamba rya Kongo rero habarizwa inyamaswa nyinshi z'imbyabyatsi, ari naho haba harimo izitwa antelope. Antelope ni naho harimo twa tunyamaswa twa sitatunga twagarutseho mu kiganiro cy'ubushize. Iyi rero ubona yitwa bongo, nayo iba mu muryango w'inyamaswa za antelope. Izina ryayo rero riba ryumvikana uburyo inyamaswa yihariye muri iri shyamba rya Kongo. Muri antelope, bongo niyo nyamaswa nini mu isi hamwe n'uburemere bw'ibiro 400. Ikaba ari inyamaswa ifite ibara rya gutukura, ikagira n'amahembe maremare ku buryo mu migaragare yayo bisa nk'inka cyangwa imbogo. Izi nyamaswa rero zikunzwe gusangwa mu burasirazuba bw'iri shyamba rya Kongo hafi n'igihugu cya Uganda. Kuri ubu ngubu ntabwo bavuga ko inyamaswa za bongo ziba mu ishyamba rya Kongo gusa, dore ko nubwo ariho zisangwa cyane. Bongo ni inyamaswa usanga ku migabane y'i Burayi ndetse na Amerika, ariko bikavuga ko izi nyamaswa za bongo zibwe muri iri shyamba rya Kongo. Ibyinshi kandi mu bihugu by'amahanga bazororera mu ngo zabo. Kimwe mu bitangaje mu izi nyamaswa za bongo ni uko ubunini bwazo butazibuza kurira imisozi mu buryo buzoroheye cyane, ndetse kandi zikaba zizi no kwiruka cyane ku muvuduko wa kilometero 60 ku isaha. Zigira ubwenge bwinshi. Izi bongo iyo zigiye kuryama zihisha ahantu hari amashami y'ibiti kugira ngo zirinde inyamaswa z'inkazi zishobora kuza kuzihiga. Bityo rero nizigerageje kuza kuyirya yagezeho ya mashami igahita ibyumva ubundi gahonga. Mu majyepfo y'ishyamba rya Kongo mu ntara zitandukanye zirimo Lualaba ndetse na Katanga muri parike nziza yitwa Upemba, haba imisozi myiza ya Upemba. Iyi misozi izwiho kugira ubwiganze bw'ibara ry'icyatsi kibisi kurenza ahandi mu ishyamba rya Kongo. Ibi rero bikahita bigira ahantu heza harangwa n'amahumbezi muri parike ya Upemba. Aha ni ahantu heza mu mibereho y'inyoni, by'umwihariko inyoni z'imisambi. Aha kandi hasanga imisambi minini muri Afurika, kuko imisambi inezezwa no kuba mu bishanga bya Kongo ndetse no mu byuzi. Nk'indi misambi yose, water cranes ni inyoni zidakunda kuguruka mu kirere, ahubwo zigakunda cyane kugenda n'amaguru. Mu mibereho y'iyi misambi ya water cranes ikunze kuba iri kumwe na mugenzi yayo, ku buryo nta musambi n'umwe muri ubu bwoko wanezezwa no kuba wonyine. Mu gutembera kwayo rero nta n'umwe ikunda gutembera ngo igere kure, kubera yuko iba yarasize yaritse ibyari byayo bigatuma ishaka kubicongera hafi. Iyi misambi ni umwihariko muri iri shyamba rya Kongo, ndetse kandi ntisangwa ahandi ariho hose mu isi nzima dutuye. Mu mibereho y'iyi misambi irya udukoko dutandukanye, harimo n'udukoko turya imyaka. Ibyo rero bigatanga umusanzu kugira ngo iyi myaka yere, kubera ko yuko utu dukoko twari kuyirya iyi myaka, iyi misambi nayo iba yamaze kuturya kare. Iyi ni parike ya Galamba National Park. Aha ni mu majyaruguru y'ishyamba ry'inzitane rya Kongo. Ni ku butaka bwa kilometero 5,000. Ibaze nawe 5,000 kuri parike imwe gusa. Iyi nayo ni parike isangwamo ibishanga n'imisozi ndetse n'ibindi bisangwa muri ishyamba rya Kongo. Aha kandi hatemba umugezi wa Ndangu, umugezi ufatiye runini aka gace, kubera yuko utanga amazi ku butaka bwarwo ndetse n'inyamaswa zihashokera. Parike ya Galamba rero ni ubuturo bw'inyamaswa ziri gukembera ku isi. Golden giraffe, twiga cyangwa gasumbashyamba. Izi kandi zifite imiterere itandukanye n'izindi zose zanzwe ku isi. Ugereranyije n'izindi golden giraffe ziba ari ngufi kandi zifite ijosi rigufi ryerekeye imbere. Biragoye kandi kubona impamvu izi nyamaswa zitandukanye na ngenzi zazo, kuko zirimo no gukembera ku buryo zitagera no kuri 60. Iyi parike ya Galamba ituyemo inyamaswa zizi nk'inkura z'umweru, white rhinos. Nazo ni inyamaswa ziri mu marembera. Izi ni inyamaswa nini mu ishyamba rya Kongo, hamwe n'uburemere bw'ibiro 200 ndetse na 220. Inkura zizwiho kugira ihembe rirerire rimwe,
uburyo ari ikirwanisho cyazo kuko ibasha guterura inyamaswa ikayica. Ihembe rimwe gusa ry'inkura rigura amadolari 400, mu manyarwanda ni hafi miliyoni 500 z'amafaranga y'u Rwanda. Ibi rero nibyo bituma barushimusi bazenguruka mu mashyamba bahiga izi nyamaswa kugira ngo bazikure aya mahembe bajye kuyagurisha. Ese mu nyamaswa zose tumaze kuvuga ni iyihe wakunze? Tubwire hano hasi muri comment. Niba wakunze ibikuye muri iyi video rero turakwibutsa gukanda like kugira ngo bakomeze bayereke n'abandi. Mu ishyamba rya Congo mu ntara zirimo nka Sankoro, Ituri, Shapo, Mangola ndetse n'izindi ni ahantu hasangwa ibimera by'uburozi bitakwica umuntu gusa, ahubwo n'indi nyamaswa ariyo yose. Ibaze ko iki kimera kiba gishobora kwica ikinyabuzima kigikozeho gusa. Iki giti cyitwa Strinchonas, ni ubwoko bw'ibiti byera utubuto duto, bikaba ari ibiti bikuranye uburozi buhambaye. Ubu burozi buba bushobora gutuma umuntu wese ukoze ku iki giti cyangwa utwo tubuto twacyo udukoze aba agomba kurangwa n'urupfu rwabanjirijwe no kuba pararize. Ese wari uzi ko ibimera nabyo bishobora kwirwanaho kugira ngo hatagira inyamaswa iyo yose ishobora kubirya? Hari ibimera byinshi by'inkazi biba bifite ubwo bushobozi, ari nayo mpamvu bihangana n'ubuzima byishakamo ubwo burozi. Ubwo burozi bikaba ari byo gutuma nta yindi nyamaswa yabyegera. Gusa nubwo Strinchon ari ibiti by'uburozi ndetse bikagira n'imbuto z'uburozi, bamwe basanga butaka baba bazi uburyo bagomba kubitwara, ubundi bakifashisha imbuto z'ibiti mu gukora imiti igiye itandukanye. Iyo miti kandi ikaba ari imiti ihambaye kandi ikaba ivura n'indwara zidasanzwe. Si ibyo gusa kuko uburozi bwifashishwa no gutega inyamaswa z'inkazi kugira ngo bazifate mu buryo bworoshye. Strophanthus ni ururabo rwiza cyane. Mu by'ukuri ni ururabo rwiza cyane rugaragarira amaso kubera ko rufite amabara meza cyane atandukanye. Gusa ko rugaragarira amaso biratandukanye kuko n'umwanzi wambaye isura y'intama. Strophanthus ni ururabo rwavumbuwe mu mwaka w'1802, ari nabwo byamenyekanye yuko ururabo rusangwa mu mashyamba ya Afrika. Izi ndabyo rero zifashishwa mu gutega inyamaswa z'inkazi muri iri shyamba rya Congo, ariko nanone iyo barimo babikora barabyitondera cyane. Izi ndabyo zica mu buryo budasanzwe, uzikozeho cyangwa inyamaswa zikozeho umutima uratera cyane ku rwego rutigeze rubaho, ku buryo mu gihe kitageze igihe kinini umutima wawe uhagarara ubundi ugapfa. Ikirenze ni uko izi ndabyo zikunda kwera ahantu hihishe. Nk'uko nabikubwiye hari ibimera byirwanaho, nazo zibikora kugira ngo zirwaneho. Bityo rero aho izi ndabo zerera bituma uri kunyuraho wese atamenya aho zerereye, bigatuma zakwangiza ubuzima bwawe. Strophanthus ni indabo zera mu mashyamba ya Congo, by'umwihariko muri Afrika, ariko nanone zikaba zisangwa no ku mugabane wa Aziya ndetse no mu bihugu nka China. Abashinwa rero bazifasha mu gukora imiti igiye itandukanye idasanzwe, ku buryo bavuga ko iyi miti ivura diyabete, indwara z'umutima ndetse n'umuvuduko w'amaraso. Poison aloe tree ni igiti kibi cyane. Iki giti nacyo kiba gishobora gutwika uruhu rw'ikinyabuzima cyose cyabasha gukoraho, ku buryo kigukozeho upfa wumva ndetse urimo no gushya mpaka umutima uhagaze. Mw'iri shyamba rya Congo hakaba hari ibindi biti rero bita euphorbia tree. Ibi biti nabyo byica bitwitse uruhu nk'ikinyabuzima kibukozeho, hakiyongera ko bishobora no gutera ubuhumyi. Bivuze ko ikinyabuzima gishobora kurokoka iki giti kiba gishobora gusigarana ubumuga bw'ubuhumyi. Za trillioni z'amadolari y'Amerika zijya mu mifuka y'abantu ku giti cyabo kubera kungukira mu bucuruzi bw'amabuye y'agaciro bibera muri Repubulika ya Demokarasi ya Congo, ariko cyane cyane muri iri shyamba ry'inzitane rya Congo. Wari uzi ko se muri iri shyamba rya Congo hacukurwa amabuye y'agaciro nka diyama, zahabu, coltan, cobalt, copper ndetse n'andi menshi agiye atandukanye. Aya mabuye y'agaciro rero akunze gusangwa mu bice bitandukanye by'iri shyamba, harimo ahitwa Katanga, Mainema, Chopa, Ruaba, Hauti ndetse n'ahandi henshi. Aha kandi ni hamwe mu hantu hambere mu isakure rw'icarubozo, kubera ko haba abana biganjemo ab'imyaka 10 ndetse no munsi yawo. Aba bana baba barimo gukoreshwa imirimo y'agahato bacukura ibuye ry'agaciro. Kandi igitangaje nyamara igihembo cy'ibyo byose bigarukira ku biryo gusa. Bakoreshwa amanywa na nijoro. Amafaranga ajyamo yarangiza akigira mu mifuka y'abajenerali bakomeye b'igisirikare cya Congo ndetse n'abandi bajejeta faranga babarizwa muri iki gihugu cya Congo. Byose kandi babikora bifashishije igisirikare cya Congo, aho bategeka kubikora babafatiyeho imbunda ku mutwe. Hari n'ahandi mw'iri shyamba usanga hacukurwa amabuye y'agaciro n'imitwe y'iterabwoba. Mu mutima w'ishyamba rya Congo, ahatari mu gice cya Repubulika ya Demokarasi ya Congo,
gusa harimo na Congo Brazzaville haberamo ibikorwa bibi cyane. Ibi bikorwa bikagira ingaruka ku bihugu by'iri shyamba rya Congo rikoraho muri Afurika hose ndetse no mu isi muri rusange. Aha kandi ni mu ndiri y'abahinzi b'ibiyobyabwenge ndetse bakanabitunganya. Ibiyobyabwenge biba birimo n'ibidasanzwe bikakaye, harimo n'ibikorwa amagufwa y'abapfuye bizwi nka kush, hakaba kokayine, heroine, cannabis ndetse n'ibindi byinshi birimo n'urumogi, ubundi bigatunganywa bikomerezwa hano muri Afurika ndetse no ku isi hose. Kubera ko kwambutsa ibiyobyabwenge bitemewe, iyo bashaka kubyambutsa iki gihugu bifashisha umugezi wa Congo. Uyu mugezi ukaba uherereye mu iri shyamba rya Congo. Babijugunya muri uyu mugezi, maze uyu mugezi nawo ukabitembana, ubundi bakabisanga mu kindi gihugu. Iyo bidakozwe muri ubu buryo, ibiyobyabwenge binyuzwa mu zindi nzira zitari muri iri shyamba, ariko bikagera aho babitumije. Igitangaje, ubu bucuruzi ntibikorwa n'abasangwa butaka baje muri iri shyamba, ahubwo bikorwa n'abandi baturage baje gutura muri iri shyamba ku bushake, kugira ngo ubundi bakomeze kuyobya uburari no gukomeza gukorera agatubutse binyuze mu biyobyabwenge. Nanone kandi byongera kugirwamo uruhare n'imitwe yitwaje intwaro ibarizwa muri iri shyamba rya Congo, ariko nabo haba harimo abiganjemo abanywi b'ibiyobyabwenge. Gusa igitangaje, iri korwa ry'ibiyobyabwenge amahanga babizi neza, ariko ntagire ikintu akora, kubera ko byaba byiza Afurika yose inywa ibiyobyabwenge kuko niko baba babyumva. Birumvikana ibiyobyabwenge ntibyabura kugira ingaruka ku buzima bwa muntu, ariko n'isi yose nayo byirumvikana igomba kubigiraho ingaruka. Kugira ngo abanze guterwa ibiyobyabwenge hatemwa ibiti byinshi cyane, kandi iri shyamba ari ibihaha bya Afurika. Bityo rero uko bakomeza gutema ibiti, umwuka duhumeka nawo ugenda ugabanuka, bigatuma bigenda bitugiraho ingaruka muri Afurika hose. Ibiyobyabwenge nabyo rero birongera bikazamo ingaruka zihambaye, hakazamo n'ubwicanyi butari bwitezwe, bikagendana n'iterabwoba, kuyongera ku bucuruzi bw'abantu ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye biterwa no kunywa ibiyobyabwenge. Muri rusange, ishyamba rya Congo ni urusobe rw'ubwiza n'ibibi, kuko rituwe n'ibinyabuzima bitandukanye birimo ibinyabuzima by'igikundiro, ariko nanone hakaba hari ibindi binyabuzima utabasha kwisukira, tutibagiwe ko ari mu ndiri ibikorwa by'umwijima. Ese ubundi ubona hakorwa iki kugira ngo ishyamba ribe urusobe rw'ibyiza gusa? Hari ibindi byinshi tutavuze bibera muri iri shyamba, bityo rero niba ushaka igice cya gatatu bigaragarize muri comment wandika uti igice cya gatatu. Muri ibyo byose rero turagusaba gukora like, ugakanda subscribe, ugafungura inzogera kugira ngo n'igice cya gatatu kitazagucika. Wibuke gukora share ku nshuti zawe nziza. Njye mwabanye inyito Wakanda, ndabashimiye. Kubwawe Ubukwe Hub Limited, aho inzozi zawe zihinduka impamo. Ku bindi bisobanuro hamagara 0787701298 cyangwa 0729885856. Wanadusura ku mbuga nkoranyambaga zacu Ubukwe Hub cyangwa kuri www.ubukwehub.rw. Ubukwe Hub, best quality, a better memory to keep.